saha atuh bade ngalamar aku? Oh, secepatnya atuh Neng. Tenang, saya kan akan jual tanah dulu yang di sana. Nanti akan melamar Neng. Ih, ih. Aduh. Eta geura diteteangan. Kita suwit aat teh. Tenang, sayang belum mahrim. Kan aya di dieu geura. Ayang belum muhrim waktu nanti. Indah sayang. Sabar dulu ayang, nanti juga atuh. Aduh. Nah naonan cenah diteangan kita tadi titah neangan sulu ngadon cicing Belum di mau. dieu. Ayang-ayangan we hodang. Nees di dieu. Mama. Sulu ngadon nees di dieu ayang-ayangan ka saha? Itu ayangan lupas. Oh, ulah. Kira sana. Gawat rek masak ye, rek nyangu. Nya, Mam ngaku.